Ide baca unazad i tako gura, samu sebe gura napred. I onda kad ja izvlačim, kad krene nazad da vučem, onda bukvalno ona vuče i sve izbacujem što god ima i izbacujem napolje. Odbitni smo tim laževa? Jeste. Ne, sad je druga situacija. Kako ti Korana dobro ispio? Ono dobro ispio. Pa jeste je. Na koliko? Uvijek je bilo odgurano. Šta je sad ovo? Ovo skoro plaćuje. A sad bi ga smestili tamo da gleda. Ideš na ulju, da? Opet ide. Ne, mora nam se pravi pad. To se mora menjati. Uvijek će tamo se lijepiti, ali neće često. Možda svaki 2 godine da se lijepiti, ako ti ne padi. To mora bez daljnjeg. Bravo. Šta uradi? Burno. Gdje će uradi? Ovo je usli. Misliš da? Undula. Moja se ide dio oči. Ali možeš uspjeti vlast tamo da ide. Ne treba mi glas, on sad cilja. To je rešeno sve. Čista cijela. Ne gasi. Ne gas. Ta voda je vaša voda, ne ovo što neko koristimo. Ne, pa imamo mi dole kazan 500 litara. Koliko? 500 litara vode u kombi. Znate se mi snadjevamo. Pogledaj sad kako je čista cijela. Pa jeste. Bukvalno nema, što se kaže, trunčica. Ne može baš najidealnije, naravno. Idealno bi bilo nove cevi. A ove male cevi ovdje, i njih su reočići. Sve je rešiće. Evo to snima vaš aparat. Sve se. Tako da ovaj možete vidjeti. Evo njegove cevi. Aha, ove ovdje. Evo vidite. Aha. Znači odavde kreće njegova cev. Ja sad kad idem unazad, evo bukvalno, Ona je bukvalno čista. bukvalno čista, evo kamera ovdje. Aha. Znači apsolutno više nema trunke. Nema. Kažu se vidi dole gdje se ona uliva